Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah.
Dua nopet dulu dah.
guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.